Yep. Yeah. Oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako mwenna we muwangalira okubeera nga mutulaba yenze Sakozi Farouk lunaku lwa ssanyu lunaku is a beautiful day nga tuli ku mukolo gwa muganda wange Joseph Bukenya nga tuli maka ga Sandra wali mu kibuga Kigali ekya Rwanda all the way from United States to Kigali ngera nga be Rwanda tubabuuzaako muraho neza abe Burundi Kongo ne tubagamba sava abe Nairobi Tanzania Dar es Salaam awona ne tubagamba nti habari Uganda ne tubabuuzaako nti muli mutya. So baganda bange mwenna batambudde naffe ku story ya Joseph Bukenya mukimanyi bulungi nnyo ekintu kino kye tuba tuliko tubeera mu kujanjawaza kino kye bagamba nti sosolya bwatafa atuuka ku lyengezi. Oh my God, I'm so happy for Joseph Bukenya era nga baganda bange tuli mu maka ga Sandra mu kibuga Kigali right about now. My dear, this is a beautiful day, this is a beautiful ceremony era nga mbagamba nti ekintu kyonna beerako olabe ebintu biri malidadi sana, ebintu byonna biri malidadi sana okutegeka kuri stede nnyo. Data babyaye mubyeyi barigiye tubonye abashyitsi inshingano narindimo izazindi zisanzwe tugenda kubanga ekintu kino tukikola mu style eyakatawe nnyo nga tuvunula kubanga tuteekako subtitle ku screen mu luzungu era nga tubeera nga tukumenyeramenyeramu ebyo byobadde toyotegedde kubanga 90% babadde nga babiisa mu lulimi olw'Ekinyarwanda. So tujja kubanga tumenyamenyamu awetaaga okumenyamenya aw'oluzungu tubeere nga tulekawo. So nkusaba tutambule ffenna tujagulizeeko muganda wange tujanjawaze ffenna wamu naye tubeere nga tumulaga happiness, tumulage essanyu. Tugenda kulaga emikolo e Rwanda bagikola mu style ki nene waffe tugikola mu style ki muganda wange. Byonna beerako obeere nga olaba ekintu nga bwe kitambula. Ekintu kiri malidadi sana. Ba MCs webali, ba pastor webali, pastor komishana wali, ba tata webali, ba mama webali, basenga webali. Kwegamba ekintu kiri malidadi sana munange. Ebintu byonna biri malidadi sana ewaba Sandra. Ebintu biri malidadi sana bakolamu. Si tebapangirira ebintu si byakupanga ewaba Sandra tebali mu kupangirira. So baganda bange tutandike omukolo mu bujjuvu right now. hanyuma mu madakika atarambiranye inyamirwa All right. Oh my God. Mubeereko tubeerenga tutambuza omukolo guno bulungi nnyo obeerenga onyumirwa ekintu nga kiri malidadi sana nnyo. Loozera mu kirabo ekintu nga we kitambula nti kiri ddala malidadi sana kutegeka okwa ddala tebabadde tebeeyiiya. Lowooza olaba ebintu byonna si byakweyiiya. So ba MC webali ebintu byonna weebiri ebintu ku mikolo e Rwanda bikyukamu newa newaffe Uganda. So era ogenda kubanga obiraba bulungi nnyo ebintu nga we bitambula. Tekubeerako nnyo bayimbi bano nga abeewaffe, tekubaako nnyo bayimbi wabula kubaako aba traditional bano babawa nnyo respect mu mikolo egyabwe egy'okwanjula, egy'okukyala, egy'embaga. So abayimbi bano baffe bano ab'ensi tebatera kubeerako okusaba ne traditional oba ze bayita traditional ba traditional dancers oba troops zino zikola nnyo e Rwanda ebintu byabwe
tebabeerako nnyo abayimbi bano aba bulijjo abaffe okitegeera. So kati twagambye ewa mwami Museveni katusooke twesonyiweyo katugende ewa mwami Kagame tulabe ekiriyo. Munnange GPS zaali zitutwala, kakati essaawa naffe tubeere nga tweyagala tufuna ku ssanyu. Oh my God, omukolo gutandise. Bannange yono Joseph Bukenya okitegeera. Bukenya maaso gammwe tusanze okulaba Joseph. Abantu mumuwe ku So we have to feel with both arms and wave. ategeere. Oh my God. Yes, people to see you. Abategeera Olunyarwanda abatatutegeera tubadde nga tukuteerako awo subtitles Namukoze cyane rero umukozi twashimye. tuliko And in our culture, isizayisizaamu mpola mpola ekintu iyo twabonye ubukwe tuliko is a special. We are very, very happy. And bamulese as ahead now today, on part of our Safari family in the Rwandan culture, starting from today, any event that we are going to hold in our family, okutandika n'olwaleero mu kalica yaabwe ng'Abanyarwanda, kyonna kyonna ekikolebwa mu famire ya Safari ey'Abasandra, Joseph abeera part of it, akibeeramu bulungi nnyo. Ulira for him will be in our family. You are going to make to decide and vote on everything that we are going to do. You will be signing on that assignment, family assignments, and even your wish is going to be included in our assignments. Mu famire yaffe, mu kalica yaffe tulina kye bayita entebe ey'enjawulo. Mumuwe ku bugaali. Joseph ndowooza okiyinike agenda kutwala bano bonna boolaba. So Joseph tugenda kutwala. So we are very happy to see you also. And to get the blessing, your blessing also. Abalala musigaleeko wabbali emikolo gigenda mu maaso nga bamutwale mu ntebe gye bamugambye eri special right now. Bintu bivudde kati mu kusaaga. Since you have promoted Joseph to our family, we want him to be happy always. So if there is anything you think can make Joseph more happier, adding on how he is now, please talk to me. I'm ready to receive it. You want to see Sandra. That's why he's not happy. Jabbasaba abalentere Sandra wano because tututa obudde bungi tetunnamulabako omwana w'abandi. Era nga twesunze okubeera nga tumulabako. Akaza hano natwe tukamuramutsa n'ababyeyi bamusabye. Bakoze. Ngeri gye twakkiriziganyizza ku buli kimu kye mwasabye. Era tugenda naffe kukkiriza okubeera nga tubaleetera Sandra. Rero kansabye odufashe ariko hezi
ngende abageni urayizi katusindike omubaka agende aleete Sandra wonna waali essaawa zino kuba omwana w'abandi Joseph ayagala mulabako. ubwo rero okitegedde reka ubutumwa bugezeyo Sandra mumubwire ko mushaka tugambe Sandra essaawa zino tumwetaaga mu kidaala mu bwangu. N'omwana Josephat Bukenya ayagala mulabako afa. Kino kye balina okundugaza emmeeza. Allah ex wange bonna baafa. Tiwaddawa ex waddawa jangu olabe wenyirira kona. kubera kuri pasita ujya utwigisha iminsi igihumbi ngana biraterwa no gusenga kwanyu. Ule mukakkane Sandra agenda kubeera ng'alumba essaawa zino. Umutoni wa twese uwitse kwisana seme muri wanziga nguhaye mpamba maha igendere usize ababyeyi babyara bawe maha igendere uhumuro usanze umuryango bagukunda bose wehe igendere tugenda ujyana ubwenge ubwana ubusigi wanyu wehe igendere ngaho mumera umwana impundu nanone amashyi y'impundu rwose arabarota sinigitego yacitawusisiga uw'inseko nziza y'umuseko yazayabaruta arabaruta sinigitego omwana w'abandi. Oh my God. Lord have mercy. Lord have mercy. Owa makeup nkulaga yalidde ssente za bwereere tewali kye yakoze. Oh my God. Oh my God. Lord have mercy. rutoki rw'utunda kw'abaharuta umutuwe ruhimbi niwe mvuga umunyurwa mwiza ko yanyuze imfura yazayabaruta dore ko yanyise bibero by'ibihumbu bimwe byuhirwa winya ko bashinga ndamwe munganya ndemwe yazayabaruta arabaruta sinigitego yacitawusisiga uw'inseko nziza y'umuseko yazayabaruta usanganiza amashyi menshi ni mu mwanya abavuka ni mu muhemundo n'abakunzwe n'izivuga urwunge All right.
Sandra igihe wari umutugeho ojje mu maso nawe gira gutya asajja bakulu musoke musembereko wali emabega katonotono ensonga zino tulabe nga zigenda mu maaso. Temwerabira nti tuli Kigali Rwanda right now era nga Jose wali alaba ekigenda mu maaso. Mwanze muhindukire muze Sembera Sandra sembera maaso wano muri kwa safari rero sembera maaso wano Sandra. Ikintu kiruta ikindi no gushimirwa mu ruhame. Iyo mushimire abana bacu ko barinze Sandra neza bonye no kuntu waje bamuherekeje bamera amashyi. Barabashimire mu ruhame nta kintu kiruta icyo ngicyo kandi gushimira n'umuryango. Don't think that these guys were beating the Sandra. What they were doing is a traditional protection. And now they have protected Sandra and they are going to go back and protect another one who have many girls. And you cannot enter the family without passing through them. This is the first level of protection. So they need a craft. MC, zanira ishimwe ry'umuryango bashimire kubera ko mwitwaye neza ntabwo muze kujya akanya ko kuruhuka iki kibindi mugende bashakira aho kwicara uze kwicara mu kiganirireho ubwo bashaka kuva hafi ubundi ariko cyo nsaba gukora muragikoze mwigendere muze kwicara munaganire usubire ku byivugo. Barabashima bagira amashyi cyane. Ndagira ngo mbere yuko bashimira ubanze witegereze nibura kubwira abantu nk'abangane wamenya urebe hariya niba hari abantu wamenya abantu bose ureba baje aha hari inshuti z'umuryango hari inshuti za papa hari n'abavuye kure hari n'abazamuye intege hari abigabye ugenda unyuzamo amaso abo bantu bose baje kugutahira kureba Sandra. Uri turabendera kugukoraho mu nama wakose ndatwamenera nyuzamo amaso nabo abatetsi bane batekeye barabose rebe bose reba niri hakurya do cyabara bafotora rero bafotora reba nahari reba nabara bose najya ngo rero gushimira Sandra mumera amashyi. Sandra rero ubu twicara umusaza uzi ko buri mwaka tugira ikirori cyo kureba ko turangije umwaka tukajya mu bindi gahunda ko tuzakora umwaka tugatumira abantu inshuti n'abavandimwe. Abantu bose bari baje muri iyo gahunda haza umuryango wa Sandra njagala okugamba nti bano bonna abantu abakulu abazze wano ab'ebitiibwa bazze wano ku lulwo okusanyukirako. basaba ko tubiyongera twagera kubyanga turabemerera twongera icyifuzo cyabo bati turasaba indese bati Sandra tuti ntacyo nimuzane inzoga bari abagabo bose baje bikora inzoga barikora tujye kure tunatangiye gucukura turababaye izo nzoga twanazinyoye turabakosha baradukweye ubu rero ngo bari buturwane inzoga z'abandi twanyoye turageze twakosheje twazinyoye bavuga Sandra hose rero twabigiyemo turabahagararira inzoga turazinywa inka turazakira impano nziza pe ariko ubu ni wowe Fabien Kenyana yarayize umushimire umuhera amashyi cyane musabiye nawe reka gushimira urakoze cyane wamperekeje ariko ukabona uko muramutse nari mbiri baramutse wadengeje irembo baje muherekeze ngaruraba urakoze nande yizire nagira ngo mbasabe murareba umukazana mwiza mumwakire
bagomba kwishimira rero kwabo Kenya badatesha bakazana cyane barabakunda rero ukuntu bishimye ubona musanyuke ko Joseph ya Sandro Mulaba ni jambo muzee My God, Joseph, emizinde gye yatwala okubuuza ku Sandra. Oh my God, this is incredible. Kino tekikkirizikika. Oh my God, Lord have mercy. This is beautiful. Very beautiful. Tugiye kwakira Joseph, ni umwana muzima warezwe neza, famille ya Kenya bareze neza cyane. Wow. Ati warakoze kugira ngo nawe warakoze. Akazi kanjye karangiye, ati ubwo genda kwivuga uba kuduha sayini. Sayini ezo satu. Gomanye usokera kuki kisekayo go wimanye. Kati fe nga family ya Kenya tugenda kwaki kuba endulu kibaite endulu mu Kinyarwanda sayideno kati tandika ngo akalulu Allah wano omutima omunafu vaawo virawo ddala vaawo kubanga nza okwekola ekintu beautiful Kongs mu Kenya. Oh my God. Mu bulamu second chance ebeerawo era nga bannange mwebale kusabira muganange Joseph Bukenya ekintu okubeera nga afunye ku ssanyu. Tanuulu yagivaamu n'agamba kaddukeko e Rwanda alabe ng'agendako mu ggulu ly'oku nsi, era nga kino kyaliko ali mu ggulu lyaku nsi, yali ku chocha we yali wali wocha. Hanyuma mufate amafoto hanyuma bafite gifts mu nshingano turaza gukurikirana. Wow, amashyi menshi cyane. Emikolo njagala obajjukiza nti emikolo gy'e Rwanda tekubeerako nnyo kubuukabuuka, kusambagala, kukyankalanya nnyo. Babeera very organized nnyo naye ng'ekintu kibeera nga kitambula, era omuko tebakukkiriza kubeera ng'obuukabuuka osambagala, oyinza okuyuza ekkanzu. So eyo gy'olaba enkofiira eyo bagamba nti alina ojjambaza taata Joseph, era nga Sandra se alina ojjambaza, wabula Joseph yalina okwambaza taata enkofiira eyo ng'ekirabo ekya taata. Ekitegeera kirabo kya taata amukwase n'omuggo. Ati nno Joseph ayingidde famire ebyaddala. Oyo ye taata wa Sandra, bw'olaba ku screen ye taata wa Sandra, Mzee Safari, era nga abo bajjajja ba Sandra. Maama wa Sandra wuuyo naye azze.
temukikiwa mugalica yaffe teri kizibu Joseph ayinza so Joseph alina okukwata ekirabo akiwe maama omutima omunafu va ku vidiyo eno mukwano DNA ekuba naye kati eno vidiyo esobola okukuba esingako ne DNA mu kkuba eyinza okukumalamu amaanyi n'ofa. Sandra naye bulungi Sandra atanyiiku amashyi menshi abafotora n'ibirindiro nta kibazo. Wow, Baba Jeff. Urakira umukunzi wawe hanyuma festivali bawe mumushyitseho na menshoni mumugezeho. Sandra, ubwo icyo umutima ushaka nicyo gukora mwakora cyiza mwakora amashyi menshi cyane. Marene na Bestimani namwe mubugireho hanyuma ababishinzwe babane hafi mubakire wa mukobwa yigire hafi mubakire umukobwa hanyuma nagira ngo sabe sister wa Joseph aherekeze mami sister Joseph. Na pastor ni pastor ngo murumva ko n'ibyiza bijya mu bindi n'akazi kazambyara. Mami agenda kuwa ekigabo Sandra ndabona munezero ari wose.
following story ya Joseph Kenya mwebale nnyo mwebalire ddala mu life wabeerayo second chance mu life wabeerayo second chance era nga Joseph ino second chance ye so nawe ali eyo nga wayita oli mu bulamu bwa Joseph embeera gy'olimu bwe bulamu obukadde Joseph buli bwe yayitamu muganda wange tugamba nti life wabeerawo second chance kijja kuggwa ojja kivaamu kubanga Joseph ogenda n'ogoberera story ye yonna gye twava muganda wange yalimu enkwagulo nnyingi nnyo okumusiba omuteeka ku GPS child support biki bintu bingi nnyo naye muganda wange kooti yamala ne mugamba nti atalina musango era ngenda muleeta Joseph tubeere nga tunyumya ku divorce nga we babeera nga bagenda mu kooti divorce paka okubeera nga bamukkiriza akola omukolo guno so awo tetwabanyumizaawo naye ngenda muleeta abeere nga babuulira engeri kuba n'omukyala yajja mu kooti nga tannakola mukolo guno bajja mu kooti first gundi ne babeera nga buli omu awa kooti neewa ensala ye era ensala yonna nga bwe yali Joseph agenda kubanga agitubuulira omwana balinamu sharinga batya alina beerawa byonna so muganda wange naawe ali eyo ng'oli mu mbeera Joseph gye yalimu eyokubeera nga onyigirizibwa mu mbeera emu oba endala muganda wange toggwamu maanyi ebintu kimala ne kiggwa era nga ono y'omu ku testimony zenyinza okugamba nti naye yaliko mu mbeera embi naye nga right now abeera nga ali mu masanyu ekintu bwe kiti bwe kitambula turamwakiriza nitubonatanye turamwakiriza amashiriburu nibande bamwakira
uzi ko ejo n'umunsi wa mbere wo gutangira akazi abantu bafite akazi urabona n'amasaha ageze kugira ngo rero bari ndaza kubwira impamvu reka bakomeze babizane ariko ndaza kubikubwira wenda n'abandi bari hano ndaza gusobanura impamvu zabo. Rero bari rero tambukira hano dukomeze muze hano papa babaye umubyeyi mwiza na mama hanyuma nimwicare amaso muyahangire yanyu ibiganiro mushaka mwegerane ntacyo ntimuganira buriya kubyara neza bitera ababyeyi iki bityo rero ego walingo itomukadde kyekiseera afutsa amatate olowooza takusanira zindaba getomusanira omwana w'abandi nomulumya bwotyo nakaba omufanako mutomanya maziga goyo omwana tegasana kugeronda loto walodi nomutigomya nakaba nga tomufanako naye nze wendi mukama yampa abennugu bangi yo alo tiwadawa ex wadawa jangu olabe wenyirira wadawa ex wadawa jangu olabe wenyirira sigunsinira tompalampafala nawe watansanira tebikwatako nze mwagala obulungi bwa pawuda bwakulimba newesaawo amuwesaako balada kiryagire imbaraga ngo umwana yubaye umwana azige akure nawe azubakire umwana bityo rero mwicare mugubwe neza mubirebe biracyaza nakarebya ibi ariko ntabwo nzi kuririmba ngo biracyaza n'ubundi biracyaza murakoze cyane.
ubwo ko twasabye bose ko twatebukije kandi dutegereje kuzashyingirwa. Ikizeneko rero inzoga y'ikizeneko kugira ngo usabe uyiyakire indi y'ababyeyi kandi ntabwo igenda yonyine, kugira ngo n'ibi bintu rero ibiha umuryango wa Kenya ibyo twifuje kugira ngo igihe cyacu cy'Rwanda kuri kose tuba tubashinga, noneho dutegereje uriya munsi mwiza ko muzaduhekera kuko batazabona umwanya wo kugaruka inama, tuze tuzanye ikizere ko twahisemo kukizana gusa kugira ngo tubashimire. Rero barajya inshuti yanjye, urabona ko umunsi uciye imyemerere, hari abo tutagendanye nabo, hari abo twasize inyuma, tujye kubagezaho ibyishimo n'inkuru nziza z'urukundo rwawe. Tubasezereho duhe intashyo ekintu bwe kiti bwe kitambula. So muganda wange nkukubiriza nkugamba nti togwa mmanyi bw'oba olina sitole nga zino otuyita n'otugamba ne tukubuulira ne tunyumyanyumyamu ne obeera nga naawe owa testimony ku mbeerayo n'ozzaamu abalala amaanyi. Joseph kye yaliko, so era nga kino abadde alina okubalaga ekintu kino nga bwe kyatambula n'obulamu bwalimu kati. So mwebale nnyo abamusanyukiddeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sirina kye nnyinza kubagamba kwongerako, naye nga mbagamba nti e Rwanda kibadde kya ttabbu nnyo, tunyumiddwa. E Rwanda ebyengera bya Mungu gye biri, ebintu byonna e Rwanda biri malidadi sana mwanattu. Abaana banyirira, abaana banywa amata, abaana tebamanyi nswera, abaana bakula nga tebamanyi wadde kawawa wadde kiki. Bino ebiwuka ebirumaaluma abaana mu buto tebiriiyo, kirabika embala egundi eno e Rwanda ebiwuka bino birabika tebiriiyo. Ebiwuka byonna bibeera oba mu nsi zaffe n'ewaffe Uganda, kuba abaana bonna ensusu ziri kiriya, ziri fresh and clean. So kakati twadde tulina okugamba nti ewa Museveni katutekinge pause, tubeere nga twesonyiwayo, tukkirireko wano wansi ewa neighbor ewa Kagame abeere nga ye atugamba atuwa obubudamu. So omuzeeyi Kagame yatuwadde dde obubudamu, ffe kati tetuli obubudamu twabufunyedde ewa muzeeyi Kagame, so tetulina ffe tabu, era nga wano wetwogerera tuli masanyu meereere. Okitegeera abasajja tulinga kiti kya muwogo wekikasuka wekikola ki, twameze dda kati bye twogera Lunyarwanda muraho neza. Tubatumiddeko mwenna, mwebale nnyo, mwebale ddala bana Boston, mwebale nnyo, mwebale ddala. Bima nkutumiddeko, Nakayima nkutumiddeko, Amigo nkutumiddeko, Patero nkutumiddeko, Nabbanja kyekimu, Nabbanja nkutumiddeko, Rita nkutumiddeko, mwenna batumiddeko mwenna. Pater olekerawo kyankalanya, nkutumiddeko Pater, mwenna Nakayima, Nalweyiso obaŋŋambye otandise kyankalanya awo Samya, naye nga mwenna mbatumiddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubaagaliza, so tugamba nti tubaagaliza mirembe. Muganda wange tumwagaliza mirembe Joseph Bukenya, ekintu abeere nga yeeyagala afune ku ssanyu, era nga nammwe abamubeereddewo, abamusindikidde obubaka, abamusaasidde, mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye nga episode ye egenda kubanga ejja ng'anyumya emboozi y'omu kooti we yasaze omusango okubeera nga bamukkiriza okugenda ku mukolo guno agukole. Okitegeera, mwebale nnyo, mwebale ddala. Tulabagane, ndowooza tetulina kirala kye tuyinza bagamba okuggyako bagamba nti sosolye bw'otafa atiska kulembedde, tisigo nsimbira tompalampa fala naawe, oba tansaanira tebinkwatako nze mwagala, obulungi bwa pawuda bwakulimba newesaawo abo bewesaako.
nukuri tuza mu cyubahiro cyawe mwera bamwe bye bye bw'abashitsi b'umugisha baduha buri munsi nukuri urakoze Mana turagushima turavuga ngo icyubahiro no gukomera ni cyawe turakwereka abana bacu tubashize mu biganza byawe ni wowe wubaka kandi ari ijambo ryawe ridukomeza ngo uwo wubatse kuri wowe aba yubatse ku rutare rukomeye cyane umwami wacu Yesu Kristo turakwinginze aba bana bacu bubakire ku rwa rutare kandi rwa rutare rukomeye ari wowe Yesu Kristo uzabubakire uzabakomereza urukundo uzabaye kubyara hungu na kobwa mwami uzabagure muri byose uyu munezero twababonanye uyu munsi uzahore mu rugo rwabo iteka ryose bazaruhe n'abaturanyi babo n'abana bazabyara bose mwami bazabone kuri uyu munezero wabo urakoze kuko uri wo kwizerwa ubu tugiye gutandukana mwami wacu turakwingiza abana bacu ukomeze kubarinda ubarindire mu maraso yawe mwami Yesu Kristo ubarinde kibi n'igisa nacyo mwami n'imyiteguro yose iri imbere ari wowe uzayibamo waratubwiye ngo Imana ngo tugutabaze ngo uzadutabara nukuri turagushima kuko wadutabaye uyu munsi watweretse gukomera kwawe ubukwe bwacu bwabaye nka bwa bundi bw'Ikana nukuri presence yawe yagaragaye kuri bose turashima kandi turavuga ngo icyubahiro no gukomera ni byawe n'abagenda ugendane nawe n'abasigara hano usigarane nabo mu izina rikomeye riruta ayandi yose tubisabye tubyizeye amen.